Alright, safi sana. Karibu naenda somo rubiri bwege ikaro kama kawa kama dawa na kuriere iranga arerota kurigeria mangana arengete constituency aite constituency nene kigima imeagusie constituency hapo basi ikombwate abasae abakongusana igase studio abuntete ko ari bagato kwanere bono development agenda ya constituency iri hapo basi tagete ko bari bagabe introduce boka tagete ko cyakira sense meria mate kwanango no mugusi omotebya ningo na ende ngayokorwa so mugusi omotegerete ketembethiwi bona ya jinsi amara basambiri jwana twachakire muchadara bo basi kurko marita mwishimiwa Duncan Mweri ngurwe ward ya basi chache ndi ya spring MCA 2027 2027 basi chache Thank you very much Engineer. Thank you Omoraria asa marieta ne ngorokwa Engineer Kevin Ogechi say tombo pasi pass central location nyora sub location na ngoru ase kenyorugia pass central abu na oseito ego ndo mwana siasa yes ose ego ndo mo engineer tinteke politics mono tigigasiane. Very good. Thank you very much na karibu my brother. Ndio mano Moraria singe choko ngari baga tigangwa ni abategere baito bonsi ngambu ya muri mbio mona singe choko twa baga gotu kwanra mangana ye constituency yetu ya basi asireta yo beshinguru kuisapo Kenya ngao inguru ward ya Sameto Mukwerero location ye Korukunga Mukwerero location sub location ye Korukenyerere eto kia nenya misaro polling station no yo masa bali tichukura the year 2022 yes lakini ntwanyo ranga kolro yo gatatu au kaba number 3 na ande mutu au ningi gerete ngani nteme chukura irenga kwanyoreta 1000 na zaidi Mheshimiwa Ogechi gara kwa rigeti 2022 namba irenga kwa beta I was number 2 yes chikuru mwana uri oregetio musani one gambwethe chikura 68 yes na rakago chabe gasmida kagote chikura 31 na what at least twezi number 1 tu arekorigi na tubwete kusaga tuibera so like okaba number 2 thank you Duncan ngo aligeti 2022 tinigete kura mbona wonti goligi kura for the first time igona ai mono gase bonse je mona gimbati okay o man mbona na nyasa karo na bana no bwato bwege nunga nabo aya nabo randari mona koira ono ndoche mwabanga na buya oyakaba number 3 number 2 ona I think ko number 1 ikiagera turatema mbona number 1 Ogechi the last time na lenga iga no MCU aguru muracha majority leader nere muko amererani nere gusene mwarigiti nere kiroga kabana mbe mukaba number 2 na abegete chi allegation chinyinge sana na ende na beringo koligi neri bono tutaragumirana na bonga nitikonye nkorete studio ga ukwane iguru ya mangana tebete number 1 igatebeta ene conman abakibegete yo number 2 agateba na kwanete bintu bire mamincha na ende no manyete nkia kwanete na murigerete yes koze kromura ya studio ko murigerere biri yabo kwana yes number 1 ngai wagateba njene conman number 2 agateba njene was number 3 agakwana mangana mange lakini muraja is my brother njetimbo atsegie de yonsnere bono liswali liana ezeginda tuane nere neri atakorra bande mirimo diganda kubuli ne woshule don't know what was ningi nero raja explain because obwa baba tembolina ki ekera na nyor string sana njino mu engineer na erta bwa professor ende kwaligereria ndake kwanyora bacheta kise sukuru akanyore kibanyore te kuruo akagenda zbagenda na patribo na uswere ko fandi abante kenyorari wosaririeta tategetio mwana uri omintate bigwo maene nju mwana boge chitimbo atsegiende yonse nenere eseginda atware nere ekere tware kuri gikura chirangira aliere tabana inchi ine kirode nginja nambwete chikura oikato korregasi elitotagete landa dawaisi bono kwanyoro iraba mu registering 100 baso agunda monrai osaigo nero lekero tigakorra bandigasi kini nandegente kento agombuni ngeringo bori naki akereje saprokese njirenya beka magenda roi kwari tabu ade agenda ende kento ngiye ondokire was ondokire amarietonsi nande the other day na yoga ondokere minat somewhere Illuminati erebono amarieta yons pia gonduka jengo mutigira nyasaye nande tigakorera abantu bari gasi atabakorereti
njo mwana bogechi na inda tayari nganyirite kero gokeri kara bakorre timbo ati mujando ndi bwensi ngoti akoriye kero mubwatezi musiko gechi ngeko gerao kuruka marieta yonsi wash umuntu kurukwe wash igara associated ne chipesa chinyinge umuntu kurukwe economan tigitiganda aragetiga umuntu kurukuse ayigwande gwata kuruke ne illuminati egose igara associated ne chipesa igubwa chipesa chinyinge chipesa nimbwata murali bono nje no mutaka inde nje nimbwata chipesa because sometimes ekrango genda nakonya abantu ba mentali nenda gusina beke chipesa just sports ngorukira se account kwanyora nakiri nabekire gusineke kombe kya nali suguta abana nje ba chesre kwanyora nagakire kanisa kumense paka igoro tari gusempesa nyinge ngabwate imbwate chipesa ngeko chiringo nyora siringi sana twakora muna abantu bali ba minto lieteria kon man na roche kagote uno mongi na korporangi joge chinana okon muntu ndi bwese nande timanye tikoning ningi inse kobe kon man kango na asambire kon man nechere gotoka njena na kubwatu chero timanye chero ningi that the guy either kera boroja isigo ja sinde na tete como tekelia step lakini ngatebo yo no mwana minto nande mbona kona kanyore to burayo bugo chitigana gotebero na nje tigangore kitiga mama skani ya no murai na makirete simte following day ngamubori ngyo wondame akasaba mabera na maberete ayizo gakorana I think igabu kinako right of reply nonye irire engaki nonye ninje na igure buya. Thank you very much. Ritanga nitigamba kire mwensi ngambia mona sogocha yobesh biono murai my brother Duncan biono murali bono ndage to chakirega empowerment tuanyero lirego kolekana chinsemo wao omweli gore yalingi state house na empowerment yego koruna leaders bara serikali bacholire bako ba supported na President William Ruto no deputy president Moses Kithure Kindiki. Empowerment ya achire gusitwa arolira barayi baito bagwetana na chinsemo wao bagusijikia gusi the last one ya korugusinja akorububasi ya korububasi ya enkura unadonya mu Women Republic County ya Kisii karunge birangere bya iguru empowerment yu bunonyiroche nande noroche nga maene amagima yekegoliegeke abana bakengu chinchiare ambi yamono murare asinge cheli baga empowerment ande nabo buna intuto kunya understand in different terms but what Kenya Kwanza is doing and its brigade ekorogene deputy president I can easily saying it's not being done in a proper manner. Ekiagara the reason as to wango tebaigo. Any country ekogendera ose achire mutu including the first world countries. Yes. They have always ensured a policies chiabo nkobachire well structured so that kwanyoranga economy is able to thrive itself. From there people can be able to empower themselves. Yes. You see, this empowerment yo yanga abantu bakwe kundi batano 10 15 kwa bashirika usinechiri vubere at the end of the day di tukeli na bachiko ba serve but in the long run it may not be able to serve them because when we talk about economic development in our nation is change in major structures of an economy. We talk of industrialization. Yes. If Ruto and His Excellency William Ruto is serious with empowering the young people, let him think about industrializing an economy. Once you industrialize, you broaden a pace ya bantu bako nyora employment. Yes. So that you are able to absorb so many people. One thing another kwori umuradi for instance here in the maybe abantu bachangi in every year nkororora abantu ba graduate from various universities abone ga June graduation inchi akole tu December chinyinge ngo chikorba chikokoru abantu ba graduate they are just resistant to job economy karoko realizing agwachire kwaira abantu gosene shiringi 1500 shiringi 6000 kwe kuna rabata ngambale babure shiringi 6000 University ngakira akonye graduate so that is able to move forward no mabugai. So ibina bitokere kuri bono inche buno muntu buna yobesh I feel the government should create a good atmosphere. Yes. A tax base here bengia totuare nto ka tax initiatives abantu ne abasaikero bago chaka amangana ye biashara bago nto ka tax always. Yes. Totuare binto kanga yani a lot of bureaucracy chiru sikuwa serikali onye ne bintu bitubwa tuno uwezo fund youth fund you easily access them in the long run people can be able to do what to empower themselves.
Thank you very much. Duncan, kwani rangi empowerment ye na ndi nakororire kugwatendi chinyingi chiabo sana chi empowerment ichi kana nakororire kugwatendi ntaite kumanyanga ayo gwatendi okobo ku support guso gwatendi okobo taite kumanya omurari empowerment na atendi na yemo ya kurubo basi. Okay. Nyana atendi ibe na atendi yemo yanya ni masaba nyari bari chache nyantrago ne ya wasi na atendi ya bete bwangoiga. Empowerment ye tina na nekonye mwananchi kawaida orio insi empowerment ye baraya to chore leaders abaitu rachi gusilande yes na weko benefit mono soronga asi bako changu muchango buchira ndege chiago warikire kichufere dinama kutia serikali ba changu muchango those people bako dispute chibesa ba ke jasia soege ka bwari baina na maega gari maega basoega na checho basoka nanke kwanyore ekiombe kibwata bantu 400 yes. Some 400 people kwama ko ego 70,000 asa abantu 300 abantu abo umuntu yomo omungino mutaka uchite kokonyora embawe anyora kibesa ko biasara o spend singi 500 ikanya maje na 500 chikiasi benedi wikanse ketidi all day o gusinsa sini abantu ba reta date bangenya macha abantu abange banyorti imbawe ni natana banyorto bakonyi kurese serikali oko imbawe kuya kina ngobona ego imbawe kuya no ko tena how many groups kire bubasi chons chiguru ngakire bubasi kire ward wasi to ward 8 yes kire ward chiguru ngeko chiguru ngakire kire ward chiguru isini komiko kire ward ngiba ko support chiguru 10 kire ward ebona kanga bako si budget ya 10 kire ward bachi bese bachi distribute ya swamo bachi bakana kiagenda kire group une chiko chigende equally mana onya abako 300,000 na kire group ile 300,000 pata na chiari tika tumidi kachi besa sanga uchiange 12 million let's example obasi batangi to almost 9 million yes out of 9 million baka na chibe sikuru na 3 point something million igo ange 5.3 kiwese cho bakaimba wa ba leaders bakuze bakaimba wa bakabanyene bakabagana bakaira igo bono empowerment yeto kwata gusi na ande ko konya bara ibari himself themselves okay themselves mweshi rutambo tongo igoro yori bolire empowerment no baby baro morali I don't want to speak about empowerment because ekremo no kyandegete okorwa alise itonywera otorire chai obate banie kiombe tigato bekanamu babekanamu omo deputy president oja osegari nganya maji bachanga chibesa chikoro ku 9 million wanyora kero mungu nonyora siringi sarasini kirba bege 64 strings ongo koreje steki ombigyo ke bala register te kosinejire buibere chibesa kirba register te chokambaraira if serikali yetegete gukora empowerment buya tiga babwate abanginonge barabangina 400 nonye ninje beka na mongo nyara wembawa ebintu birwa gukora nje beka na mongo nyara gukora chirine chibesa cha serikali bago tiringa empowerment te ekero moisme wa William Ruto arenge korigie chi campaign chiaye arenge wotetebi mama mboga mtu wa boda ndani ebuna mwananchi bwense ngoikerala sa serikali ya na chi korigereri mwananchi wense unabona mbacha nyamachali ebyombe byengo sini byombe 150 okachangeru 9 million yecho okonyora umungi nakonyora 64 strings 64 nelige nalianga kononya nelige nalianga kondiri ko rubesa yecho serikali ya Kenya kwanza twarosire nero oboibiete birete kyagerekere bano bakorusha umungi na alinywera bamuleta bakanyamaji otumia siringi 100 yatumia koira ne 100 onyora 64 strings 200 minus 64 chikocha kuse 114 oyire 144 strings oyire 146 strings 146 yechayi ina kyakonyo obutari bwa serikali yebwate akurukunga engineer Kevin Ogechi kurwe semeria moina akurukunga Duncan Omweri musike kuligie kirogo ya basi chache na boigo musike engineer ni gakuligie kirogo ya basi central na boigo oyo minto musike yobesha isaboke igakuligie kirogo ya sameta mukwera na bwabagani mbwata se studio tukoria rero moncho muligeri namba yesi minere gabu ase studio kusoligeri ase screen yao gabu namba ya 0726 yechiete 447 amona 367 nere namba yane ndikero ujumbe kero nkubuli mo director nankonye tablet
getigo chaiga mbenko ligeri chujumbe chiao yandi nyurange keroto buate discussion yangansu bune chinse chiko menyoka kianda gikomi bono abasikaba inuna babasi yara kwanu ngabo basi ne bwenerete baganu mwante biri bubasi bwate chiward yari kubona aba MC muri muri karanse tega ngakanga bono naenda abandi batano mbali bataiya ige bwate chiward nane are you for the idea constituency ri baganu? It is right actually chinga gichietire. It's an idea whose time has already gone. Kiagara in Bobas constituency it was 8 wards. 8 wards each, we are more than 100,000 registered voters. Mark the term registered. They got already a population narrow around 18. So it's corrugated when it comes to resource distribution of resources from the national government. You realizing when a budget during the budget making process, treasury allocate chibe almost asia konyora na probably ange CDF wonchari konyora. Hence it simply means as people lazima tumie in terms of resource allocated into us. When you talk about the per capita income, the amount allocated versus the number of the population, yes. You realizing about wewe go tubeka na machoge go tubeka na bonchari go tubeke probably kitutu chaje south you realize bobasi onye go say 150 million na kitutu chaje south 150 million development it will be a drop on the ocean. Oko realizing Kibaga and maybe is able to do many roads than what Innocent Obiri can be able to do. So we really feel like it is a time of bobasi baganu so that service chichang and development chichang is abantu. Okay. Yes. Umusikiugechi na hosti mubasi oyomo uyikonyore CEO Kisii Teaching and Referral Dr. Ondari. Dr. Ondari iga alenge kuwa kande tenya ya former governor Musikungwae na boy ko mugabana obono Musikesi Mbarati agacha akamanyora wabisi kuruororo obwa mato bobebo gaswagati aba babire na abayiga babire n'abaraya banene abo baraba basi ike kurikorekananga musigeti burai gose muriko what might be think beka bobe manya taba n'abaraya banene tusigete bonsi bono Dr. Ndari otebire nkuri yari kirukyo bugabana tayare aba basimba bwato bugabana bayire kigima bayarete una bagetutu ngiora kwane gurenga ne obase seito nanje no mubasinde nande nimbate right ya nabura mwanya bantu okwana kiri kera ngoro yane obase kurumotondo mate bakanya byosiruguru omubasi gotorege ntekema nanda babasi ndwanja ine oyo mindo simba no mwana mindo no mubasi oyo mindo ndari no mwana mindo nere no mubasi ekero korgerya serikali ya county yetu ya Kisii intu no mubasi gendo ngeto gweto geri uno bugafana buna kende kya korero bubasi ase myaka yeri kipara ke igore tunyamaje ji street mpaka boni ganjia na korosiku emojeri yeto ya nyamaje igekwete enya kitari yeto ya nyamaje igekwete no gendo rero igwa ebinde kamene bine bitoko boli ejiro yeto ya nyamaje taxi ngortore abantu bitongoro bali taxi pon nabo basirende ke ba muire ondali yo aje usondali no mubasi mwabekanira mwenwe una barai nonye muy karanse timbaro bai karanse lakini mwensi gwatanga mwancha ine mwaro siria caucus mogote makulige ringa ya amindo kiroge kento aire and there is a problem watemire kuligio monene bwe county momote binga emocheria ito ya nyamaji ge kwete amurari njekirnale kurugi chikura ebinde kamine bina binale kuchikobori there them yes boni gano babori ngasi kibago kora bari kubori bintu bya biribita kirgo koru kango ba improvement re budget enya kitari yeiterosi kango ba improvement re budget ya mochari yeiterosi
gavana ta kwa mupania manyana ki nyamaje ya kule ekra ba MCA bali baroro kanguna ba implementary na ki ase budget nyakitali neta kiro koraki korosi ke baba MCA bange babo basi nabasani bawo. Are you trying to tell us koseko tebi mugusinga ba MCA bali okoraga all the time? I tell my brother Muraja nyakitali nesa rekete baka he kori Muraja mbasi centro yoka all the time I tell mheshimiwa mtume my mentor ama de mheshimiwa mtume kende tengeri korong obale ngote okay again tonda tebe kwamba ulili swali ligi sana ondale mwansi nabo atereti yoko lichikura yes na ndo ndale kara ligi chikura abakuzibarre munesa inora abagambere na bako mwachikura guru ndete yo ne balero iga my father te nimuna ndechikura jiri cyobo cyumbe bwabo asingatagete na bwatagete njoge chitimbo atereti yoko mukani abatokori abana njiboka bamwe Thank you very much. Ngiore niligurenga ngane ye Duncan. Pagoro ka Duncan siasa. Siasa Duncan ego Duncan omweri orwaru siasa nari nikene myane. Nari nkoriera. Wanje de siasa. Nari nchen siasa napenda siasa. Imujezo wa siasa ndio napenda zaidi. According ekero kwabo ri na nki awasi ntoibwato bugabana. Yes. Na ande omumurondo osokire kuri bugabana. Aba basi intu anene igento guchifunia tuwachifunie tukakachukura in 100%. Yes. No kwa tuwatikito burayi tuwakarorire na abagetutuma bwatu mugabana na korte 1 2 3 ngarana ngintu tuwaromo iboko yetekirgunka. Yes. Patintu na into babasi kirego buneke kyo bugabana nturachifunia nturara matunda ndo ons inche sinkuru para teyo asinkuru no chama bitokore subi timbu ati paranga sokera ama MCO ningo ama MCO pasi nchoni sambu igara ire gase kara sinegose choni sambu there is a time alingi supposed cross chipara chiae kaba nakabeka abantu bane chikwa kimani bagacho cross chipara batari contractor batari engineer wada cross chipara chikaiguru kiba chiba igurete eyamone yegweta mwana isikoba igorete etari gwete kapi abantu bakurange babe batatu to kubuguriye mebere n'umutu ekinege kogera basi bwate kiririanda bakaten biyena ondu byensi nacha bamma batware international na batori emisige iri abere mirito ontu wange tiyo governor yes governor buyeka wikamanyere no mubasi litangani ero mugabana okisi count lakini amanye era imanye na no mubasi kanga kende yonsi iya chaka kuru mubasi okay fata moro nye mochiri yo mushimusi Kevin Ogechi jini akwanire mochiri ya nyamache ito bwate publishing nyingi ko bakisiga ti kwendega mochiri akisi ekuburi abantu abange bana bakatire nyamache nja bwate okolusi o echam onyamache ndiye kuwa kimuntu kwete kunyachiki unakole tupakaza kisi lili nyamachi yangu wake moche ile bantu bakari nyamachi babe nyamachi nyangite nyamachi yarenge during that time ngwa yarengo no nyamachi nyo operate biya this time to wato bugabana unaba basi wono obugabana obo naba basi ndurara buyabondo byensi ngokore ndo kindi kyo mwiso aba MC ato chote ba MC 8 kwa chanda aba MC ngakine tu abegete pressure une wodi ya baschache no mugabana akuru tukabeka pressure all over tukachakata kama ni mbaya po tukoro magendro tukateo mu MC muka binyokia magendro yake neria kororo para ulo to pare chosina ba chiari metu keguru nchenya ku morom eya ni gurtu ekereka bana so to bisi ya 6 months in office ekaiguru kurusikiza mansi yaro mugabana abero mugabana bakabone myaka kali 3 iga pare nyanya gweteka abantu to bwatu go cry wono kurutu abeka pressure aso mu MC na ya ai gorte chinega ta akora ngitanya gukora ikine kitine ne timate ngita gukora nu aba MC mbali ntete kwa Kongo ba temete kurwa ni se yake mu MC no mu MC basi witangari Mr Obare Thomas mu MC Michael Mutume mu MC na Vitali Onkoba barimba temete na aya intura basi itutumire kurwa chigodi chitumete to chikuba korre gasi ari tu atumite chikokora na artu tege tomo kaba na to into wedie budget ko improvement
na ye into to wete iri to go chipara na kichitara koru para umeta ba gwedi e kama no implement kama antara implement wona video sibi kwa mede but na re word ne amasi east isi mai ko mutuma koru chipa aja se ko koru because mutumi na aleta pressure esa serikali na tigatora amokora because is na robe lakini era okora at least urumose 45% yes zotara aitere kamia kotara koru onyo bana ocho bara ko bane ko ari na ochukuru garu chinya go chinya magugoro bani chiri meke moro mwari akaya yure to igano jona ko yu onyo ngo bokoro biso to because iba bigite pressure sigabana aba bande bakirete bari ma gaba de bana na kana de revit banda ge David bande bateko sa magendro aba na inchi intu baro si iba bari kirete bakanyete ngakike to bakesko ni metra inchira ko bani njomo misho bas chache ntongo twara sidi ndionsi because kana ngwana sa yidu yani yose magendro biche ko dia bas chache abantu bana wonso bakonyeke wona abantu bito bakumizi because imongo choro monto oikari osasi magabana indu to chorire to korra bana inchi bato chora inje bosi ya no bana inchi no na nkorra aye tata kuru mukwerero sameta aye noro sirichi para baba kanire pi ri tangani ngwabori swari ya Dr. Ndari kobori bogavana na His Excellency Simbarat Karini Power yes. And they happen to come from the same region and that go konga with our fellow readers in everybody na bwate right yokubori bogavana Ndari feels ngana bwate maybe something he can do better than His Excellency Simbarati yes tigaicha resa bana inji chisera chiaye kibara chitaba chikore kusekero mondo ne chimana chiaya kon what I want to say getting may probably yes. When we entered the year 2022 budget year 2022-2023 it was not implemented such well yes. Maybe due to political issues here and there but batanga mugala muwe na kiake umupe of late nindo chenga chiga sinjiga cha Kirokoru even from where I come from na rachi parachi Konguru na rachi they have done 2-3 potholes ECD classes they are trying to implement yes so what I can be able to say in Chebuna Yobesh let us give Arat the time probably we'll be able to get him at the end of his 5 years tenure what he promised to people versus what he has been able to deliver does he qualify engineering platform but then encourage you see in the way the parliament works, the county government works MCN Obako initiate a budget and something cannot be implemented onye wasempachi central mangana moja ritabe kiriomo MCO anyebeke se budget even if it passes the governor cannot be able to do what to do to implement so it is high time na endo to time kweni kwa yanga giving the probably vita quality were they put in the budget executive correct ega fail to implement but render as leaders as a whole as far as the assembly independent they have a collective responsibility. That's why we have a majority leader, minority leader who will take issues here by MCA to the executive but render literally we will encourage them about they try to push forward so that they can do better by the end of actually to attain financial year ya makare ya sometu to attain 2025 to attain 2026 2027 can to something ya 2025 2026 yes Basi bono mwanju muligire ndikire cyujumbe go cyaega ndoje cyujumbe ntigenda tego ikaega kigima ndoje cyujumbe cyenda go cyaso bonge kyanda ye 10 endrango kundikire cyujumbe cyeno obe gukubulinyo gukurubo basi specific obe gukubuli ribuli yabasaba bakongo barayiga se studio abayigo bale abarayi nabayigo baligirire tyo borayubya twaligire rigoro ya county leadership keroyo mukwanire kyarabo no interest ya inere mwensi musiko geji lero iga ekero gwe compare abo vast constituency now nechi constituency chinde usekero compare mujumbo ikaranste musike Innocent Obiri kerokeno mo compare no mujumbe tutabe no kitutu masaba live gesairo osomo compare no kitutu cha not jafet no feeling no well represented as a national assembly as national assembly musme Obiri okorire asakorire na ndembira tarakora listen ya garnate baigo
ekero kolgerera basi sia pe constituency na kwacha kwa boliriri kwa to boliriri swali basi no wiring enacho ninje amono mo wakiri okoro ku Franklin Otieno to begete batisen yo basi ebuturano okay ekero to begete batisen bo basi ebuturano basi sia pe constituency to konyo kombe au machoke chache bwate chi ward go senisa to onye kombe na bo basi kabwate chi ward 9 eba population ya bantu ire bo basi to bwata bantu 120 something bwana machoke chache bwate chi secondary 56 ko ja basi to bwate chi secondary ang 84 chibese chino chiobe bunura chipage to ko chirengan to ko chakorengan constituent egasi biri okorre biri atari ko korango boost rokora kwara ekre daraja ya Nyamache ya wari ngo sukuma sana ngo tebe daraja ya sumbuira abantu baito oro te time kinde chimedia korangilia abantu baito to kora kusinawo korobekana bune boni ngigento ndengera tigo chikobori asibo basi chibese just sports ngo jakire patia se miaka obugambe bumwisime wa Innocent obiri abeire turara bese just sports ya chigochi ndotege tumurangeli atwera senga ikia kiede eke mujumbo kabeiro nonyene ertana koreta ngai chibes just sports chigo chiager sports neta kire in the county ntwana korabes just sports omwemsi emora jaga koreta in my ward osena na korra mwemsi ondo bwenska koreta in boba obasi ndotege kumanya ntwaba sai ngai twatigara ngai ekurende yegochi a constituency yeto ninge omwisimi wa 42%. Okay. Out of 100. Okay. Iwana ngokora araki. Okay. Ebirangeli bya igoro ya representation. No igwetenga nationally as National Assembly be represented. To me, gentonda tevengeringa inchibuna yobesha maoni anenda tevenga we are not well represented ekiagera huno muchumbe there is as to our with National Assembly. You tend to lobby for resources, but a challenge here and na so muchumbo bas nangora mugereri. You tend to rely on amangana CDF. Omoralia CDF karora na MB cannot be able to help you. Actually CDF what it can be able to do. Yes. Ne krasiera agache teaching paracho morom. You see, we talk about the Kitutu Church, no, the Wakwana ya Chavet. There are major structural changes in terms of tarmacking of roads. You know, once a paraya very tamagiti, it opens up the area transportation. Even the economy of that area grows. No, nobody more. Over the value of land, it tends to do what? To go high. To appreciate. Tends to appreciate. So it's a corridor area for the last 10 years. One go to Koera. Was probably a paraya, nyolrene pareli, ruetnya mokenya gali, kagenda igale, gaitarusinga gali, kairero. Ne para probably agachune lie ruete yogechi ruete ga Nyamache ga swago che skuru elimweno tmaite mokoro ka uchiari ra mere yabe kuga but mwisme wo biri okorre na begetera mba igare mata na begetera muziko Nyamache tunyanzira akabeke yendeke buku tunyanguzu. That's what I'm trying to explain. Karo kogereria enjere serikali go kore bintu biaye na bokori alizinga eramye ya 20 eramye yo kukwana ya kebuko ya bege to se budget ya National Assembly it was gazetted the year 2013-2017 ni yo biria ta yanko muchumi. So again don't talk about getting aki ebianyara okorire but he can do better. Oise kolgereri buna amangana KMTC ya Nyamache or even if KMTC ya chitegacha amangana heriti akawa devolved, but the national government has a role to play in KMTC. That's why okora bantu buna babo muchumbo yo Mumias East Peter Salasi. Peter Salasi. Nyamache KMTC itukula pindani peta kangongo enroll course nyinga. You see, if Nyamache KMTC can be able to enroll all medical courses, what will happen? It will stimulate it will be an economic hub in that area. Amangana yichi nyomba, watu watakuja waishi. Aba mama baito, bago chagali ba onichi avocado. Nebinte bingo konyoranga enseri economy ya sari ya chakre okina. Talk of amangana TTI, ntobuga toro kare TTI. Ya chage tuna is predecessor leo kengere. Manoti. That hospital it can be done better. And know that is institution can be done better and allocated kine so that kangobono buna kisi polytechnic ya rwete institute gakina he should start projecting akinga kyoro gare TTI go chiko kina be polytechnic ebe
as an economic hub ya sayo. Finally elinde ngabande na baroba kwane egento buna chipare choge chama chikokwanera. Yes. We have not done well. Para buna bone ye koru igarega ndego chimatieri ogabwe soge charo mu MCO percent letegere cross uno mo chumbe ya takere ko batama kiti tebeti tama kiti kwarorere pare koru itumbe egenda gochi etenye ko yo skuru egenda chiko soka mutonto esidani ya kurpa chache that road is impossible. Okay. So it is high time omo chumbo ito ateme kubugati ebintu into relevant ministries atokolere so that by the year 2027 karago chame pinta ditamu ago saba at least to alegento kere tangible koto bekere paro moro mumbuye tuetera patio moro mu is a short term solution ejine chiaba msia gyoto takere kobeka. You should focus on bigger things, my thought. Okay, yeah. Done. Turene ligoro iboliro igoro ya representation ya Wasi national government. Nchena nko boliga magana yo muchumbo biri no musaniale sometimes si musani sometimes tukuru wanise ginere asama na development asama na yamagendero umuchumbo biri na into pass church no nate ko kwana because se word ngoro because ndo jina abo asobole mwaye obone mafuwa ibore para yaringa setted from Itumbe yacha Mutondo yacha Paraine yaita Birongo yacha Itibo yaenda Tora yaenda Sameta pachi ina kwane baka sakre ku Itibo bakari kuna Itumbe Mutondo Paraine Itibo Etora pachi ite koliri pachi iri boitangare ejaget ku Sameta mukwera ward ya junction ekagenda gaita Nyamukenya ekagenda igare egaoncho kana bura ondande gacha ekagenda Musura ekaenda Ugembo bari itra koru ekorere halfway ngabeke demonstration kabeka ndo abas chachi ngabalanga tene tokora maandamano turaramikire parega muchumbe tukanyorana nere kama tyo muchumbe intori basibu eteri ngakiye yege koroni togotara una intori Kenya na intori Kenya yeto kaise Uganda yeto kaise Somalia inkikero muchane se ward ya bas chachi omuchumba akaistedi awantena kina epare yuna abigete chibesa yarenge tenda ni atende yatenda mani akawe para akora avuyi taka no chibesa akawithro bidya goro amasinja akaira epare iyo bona nego suguma ade kibugango kira yanga gwete kamono akarangiria abantu na ndange itokando kugamba na kitaka kore pari ni piti ngi munyakonda tari gwakaniro ne gasi akorete tari ngengia ega sina korte gasire ngia wono serikali tiko mubekera cyo yasikia cyo gukore contract akaramu akayimincha akagenda kusindu ya site ekera muchumbe twale tension na pressure n'abana inchi ba pass chache tutabuga tiram ende yonsi etete ya national government apart from area down area umwaka kirisi obura yetu karu muchumbe 2007 ne etone ne paranda akalama gaita waga speed akyo na ter complete ne nyero wono muchumbe atebe pari onyisukumire na yabere kasete na wangane chero so gira nyibe kamara mu abantu bani du section yetu ku mata sto ku to chandegete tukatabe ke section yetu turaeta aba na inchi bande ba mukan ku takero muko bakaitumba baigesa na aba misiba na intu ya yetu tete pari mu emwamuyeram igo ari ku chigoro turi gwetika bu yakini tu ngweteke na bige to moro ngwetekere ngo gano muchumbe yendo ku mote muchumbe yendo kino muchumba kode kiyamana na ngumupongesa asama na ichi pasari abana arango ba 100% ngo bari karaba ngo bara almost 98% asama na percent egento keno muchumbe obiri nko murwani segi development yaye akoye kora ngora mwenda tisi agokora igasingora egwodi area basi na kitutu masaba yes ikire the same population y'abantu ikire chigwodi ebwate area bwate ward 6 into ward 9 lakini wodi emu yari na wengi wodi ibiri cha basi eri yakituma sawa wono intuono basi itoraba gisairo o korire gasi yogo 10 totegete aige gisairo esaibe aige papu wino esaibe aige ndini nyoro kiaru cha constituency wati chiku wodi sana emo kiaru akorte every school ya kiaru ere goroba secondary school every primary school
ere buye kino chikomeka meka maritad so long as na bese ya kiaru ero kana kiaru gotumeke ngokore kari buya tutekete bese ya ubasi egojo ubasi ekore ne ya kiore gokora. Okay, amachiri gukura rikondo kiagarando chitutati kuri bwatuka kurende no kubayichinsa na igure birangero byo abuna kwarure nabo iko umunanchi na kurigeriti ari naende na igwete nonye na chi agents chio mujumbe nchigweta mangana ibuna muko yabika mwensi ya tayo to babango tuirane tuligererie umugusi kwa jumla siasa yetu yo mugusi bono iga nindoche Fred Matiang'i nerole the talk of the day nero gukwani rukuru chinsemo chionsi chia gusi kulinda bara igete mbaro buna bona sumu bwekano ritukuria igoro ritukuria ijuma asa matanga yo mongina Catherine Nyamato iga ria borabu abara ibate ne ao kiari korekana nonye machogu former CS agatene na agateba ewiribaro yabochokire nero leta ewiribaro gusi yabochokire gusi yabere script kiani kiro mundu aguri korekana ngo associate yari bono guchia side iga ya Dr. Fred Matiang'i mugusi obeire mugusi isanire ogechi mugusi ngiatara isana state to isanirete akairikana na kauna karawe na kumogotara nako akrangorgerere Fred Matiang'i tari mugusi okumurgerere bieka jengo tarande Kenya akero kugenda chinse mo chiabo ikoyo yes abakobol Fred Matiang'i ngayara tokonya kogo chinse mechi ya kurende chia abantu bata muntu tayo tari go support Fred Matiang'i Genesis yonsi pe Fred Matiang'i go support ni kirudingi jogechi lero yo se Fred Matiang'i go support mo usi oisane eto bwata chukura milioni 4 ekro kurgeria stayo Kenya ngima mo usi atayo koko genda America omente once to bwata chukura 5 million to bwata chukura to go jakira mbana wata bona ntuna banda bake omo usi oisane na ande umuntu tari go support yo mo usi oino muntu sarigete gusino mutu otro muntu omugusi onde penso tari go support Fred Matiang'i oino muntu sarigete mutu ndate mujumbe mweshimiwa abaiga abajumba abande bali asense muyende bagotene na kigima bate bangantu interest yaite muina yoto teko tenga tuanse peta teko tenga bonse basarigete metu ngiagirnate ekro mano minajire ngia yoto ko bernere one interest not interest but ni chinda jaba batangane teke bana chibare 64 strings baje ko tumina like in the community okay ekero korgereri indwa bagusi twensipi teto beli boelimo tobwate si musike Fred Matiang'i nonye nebisa kubinde na libira atokole rais nonye nabanda abara opposition nonye babo mata karwa ababo karonse ebakanye tabaro intuna kitwe bangire ko kuruka ngo tebe bana ba minto batararo ngayense gorochi gochi ngo bategaki aso gwanje ko ina bana ba minto batararo nensa sero gochi injo tobwate Fred Matiang'i ebisa kubinde bitobwate nentura nyoro bara ibwense kera moraja go jaga state house nalia kaberanga nalia kera ngo ruga ega posongo yaite kine usikenya yaite rosu kegera Matiang'i erta ko kan serikali ya ebo kurumi ta ko kan go jangira bantu 64 strings ai siasa kwa nangu nchina nko maoni ane yes obura ibwense Fred nigabete call patch ekegore ekechins chende ni set kikamu recall inchuto konye barengi chisamburi chonsi ekegore kebwate kikabira chonsi kitrebe chonsi Kenya bakamote y'umuntu akonya Kenya bakarayete is the viga ya Kenya Fred Okengo Matiang'i bono ondobwense oromo gusi nyaba chikabira kindi chonsi cyamwire isabari imbatite batari na Matiang'i uno mugusi warorire okore chigasi na korde gasi serikali ya Musike Uhuru Kenyatta na abeti ministry sato kimisiza to gasi akora toro ita education system education ya change education ya kabona obwanzu omwana akora matemu oyewi isati withiri ere yaye boibi butayo agasiyo boibi asama na education na aba internal security omorembo kwa Kenya boibi mbugare ngo ebintu enseka babiye kanyorotoka kense yanyoroka ikawiya bono nalibono bintu byase gochokani mochokani bona abantu ariko uraki bwa change transition ki yakora bwa muntu ukiso bwa mbibunde bona bwa mbibunde tuwa change na wonge bo wache bukaba boya kwa ukinze muri kwa ukikoro ibo kwa ukinze bantu bana iki barorire
Fred ni ganchire all over Kenya countrywide kile site Fred Okengo Matiang'i ni gasikire kianda ge 10 una ne ora akora ne ora atongeta Kenya emurikira abantu bonsi obura buri kene igo inchena ngukore nategna omugusie kona sabe kona nye chiagusi na Kenya ngima sibabeta tubwatsyu omurayo to arena Fred Okengo na omokongo tubwatsi enyangi yataboki atwire kanani because bona ndo chito Kenya tori Misiri kosira iwo mu bwakongire ngaira tamoje tiko toikikana ngaira ni gato gitiangene ngegu tatu tambuki obwato ngayo beje kwana ntongerinda atebenga abagusi baisanirite kare ikiagera do you know moralia abagusi economically no namba ibere Kenya. You are right. If we are number 2 economically Kenya no mokyo yeto wensi ngakito tara ensi. That is the question we should ask ourselves. Gento kende ngeringa Fred Okengo Matiang'i njetari ngango mo supporting assembly because araba amugusi ikiana wogana no magava no koboli oro mugusi nta support. I'm supporting him because of his track records. Ikiagaro isikuligereli in every ministry worked on, he absolutely did well. Jare kobanga na max 100 I could have given him 8+. That is A. So ne country ito netagete to serious minds. Abantu baranyare kurengereri ngaki how do we industrialize the economy? How do we cap up mangana corruption? How do we cap up money laundering? Cash leakage singa kitogo chiwaki. So tatoko nyoranga chibesa abachumbe mbabwata bakwana na 100 million every month. Lakini chitari budgeted in an economy. So those are some of the things we talk here to atanga tiga to sugume at least a sopa. Mind eranya kwa under state house atani things around. Finally amangana yabara yabako support His Excellency William Ruto abara Kenya kwanza. It's the Democratic right, lakini wacha bakumi sana. Let me tell you the truth. Morayo ni wewe utoroje kwa mega ya Fred Matiang'i. We have Fred na abe candidate na abe deputy ose sara abe ko mungano oli arabe. No eba ragomba maitime yabo. Lero no pare ditonyaga na Jerusho baboli me yabo bare ko iguru. Na bago te ngaga ndoko to bapira Fred. Nagiryo barabale tigabaje 2027 bago te ya mangana alia wanita. Sababu tatia mangana Kenya kwanza. Watashtuka tu inaenda kujirudia. Moraria. Yes. Njege ndonda tebe. Ndondoro yikori kibo deputy muno Fred na acha bo deputy na achaki. Fred kero gakori ngakori kibo president na kitoko mo bwatis. Lakini gago kibo deputy ndorko mo bwatis. Ekero ko tota kitene kibo president. Ada jabuna ali ko se no minister. No. Ekero ko tota kitene boraibwe. Wense. Ongo musikembe Matiang'i gago jo boraibwe wense ngomo bwatis story. Agino ngano bo deputy. Yes. Inchoge chinda rusibo. Toko mo bwatis. Ya dingo mo bwatis. Okay. Neberengera byao. Siasa naranga kwa bwatengana kwa nchena nkungo mukono mwishimigo gogechu na kwanire Fred agocha president onyogo chekirweta president ntoko mubwatsi intuna mugusi indu twisanire tokugamba Kenya abagusi itore all over Kenya tore kere side abagusi to kana ndonsi otamumira mugusi taro igaba gusi n'abantu bumuki ande barokera abantu bumuki abiso kubintu byaro nekina tiatura atema ngo mugusi oyo no muntu bumuki umunyamuki okoba igo itokoteba igo Freddy ase ara igo manda abasabot asaba kibara mote ntuto tegetegero kibo president no mugusi no ndevuyensi ogochikoenda against no mugusi wono ingaki ya 2027 niyo chikoika ego chikobe system iri ya tu ya nyachae nyachae arikiti president omugushira de nyachae bwenzi akuna nyansa arikiti nyansa ko to support abantu ba kurumata aba mitokurumata ba kurunya rorandi to support during the time muka giachara moyi to support ka giaraira wonya chaiga atenete mugushia akakuna nyachae oye akaira bajumbe kianda gusi yange boti kisi na nyamire because yange gusi lanchi land yonsi ngima abachumbe kianda baire 13 ega bachumbe 13 kuri kiama kia 40 people this time round kiama kirima tenya kogena na ande kiama kende yonsi na bane UPA ingende member ya UPA
neba UPA yaita kuri kuru neba Jubilee neba chama ndiyo nsoro ngasi mungane reje korosia sa kuri kuru asa bandre baratana Matiang'i namba choru once in fact na ndege ndo sabo musike Fred Matiang'i tigaro siesa igayaito na into to ale saiga to koraki to kuiga magochi ndo tebe ngogenda turi gojia tutabwatie saiga weka to ale saiga yaito leaders bali to bali bako muikange tebe musike Matiang'i aro siesa igayaito na into to kuiga ma tonyole bargaining power unanto bwate saiga yaito ndo minyoka gochi pati kia bande tonyole ndo bwate ndo asto kuiga magochi. Thank you. Tagatendi gelichu jumbe gae bwangu halo Getembe abaraya bumbabu atikende bagotebye bananchi nyandire batabu atikende bagotebye bananchi kanga ntubarangiri kanga na tuarangiri aiga tarimo ngane bine birangere byatarate banagiye gukwa aba mintu tito itempi obiri bori ya Ruto asibese chiachia darande abiragiye gukwa. Hello Getembe Nchenko Rogers from Sangoma niko ndani hadi tamati kwa niaba ya bwe birangere byabo nebiyabire oyo no mugirango keumbu kwangu mimi hiyo empowerment iko sawa. Ninaiunga mkono kulingana na mawazo yangu. Hizo pesa wamepewa kama group kwa mfano 70,000 wasigawanywe ziwekwe pamoja ili wao waamue waanze ni nini kwa hizo pesa wamepewa kama ni biashara inafanywa kwa pamoja. In fact kwa mwaka moja watakuwa mbali na hizo pesa surely. Si vile waheshimiwa wanasema hapo, hapana, eti kila mtu apewe 64 itawasaidia kabisa. I think nata kubuga tabuya lakini ndero rule birangari byaye. Douglas Unsongo MP Kitutu Masaba 2027 Matiang'i wacha jaribu kutembea inere na bondo chakari kuri birangari byaye echingati echi ujumbe gendrete konyora Nuchenga chinsa na chichi achire kuri ndo mo director negalia timanye tingu mugano litwa koro mutangani ase mu president William Ruto abara igete chinsema wa story yarengeyemo timaye sonyorere clip ekyo asabara inaroro musiko nyonka bakogenda mamincha no kugani kuri kwaye president William Ruto ngorosirie committee iligo gotenena makao mutua kwene kinga chi family chika chia asireti abamu abo nkonyora chire compensation timaye tinga antonyore clip ekyo Deseo kenyoro yo minto kari story nambemo elitu wakora torona nyore clip ekiasi nini egentonkire ntaete konyorororo agokwana asomurubeliyo musike jerosha mumanye igochinga kicho agokeire getambokero kyogosira cyamate cyabasai abasirie magimabo nabuna njiganetie goikwange nakoenekerigwa oboene bwabo. Kama serikali sasa imesema itakompensate wale ambao walikufa, kitu kingine tunataka ni haki yao, tuchue yule ambaye alifanya kile kitendo, kwa sababu yule muwaji na yeye apatikane na yeye apate haki hiyo, ile yenye liti kolipagete era atwale ikera to kutwale nse abantu bataka ko bapucha omuntu minyakoko legento eroma na kwebisa ukwana somoiga bugosira magacho ase parish ya Kerongo yegotoka manga imeye bunge ya Kitutu Masaba ase county ya Nyamira uyo aliganetwe n'umuske Clive Ogura boigoirete libagali nene aso kwaligania abara ya baiga Yerusha nigo boigo akwandra igoro yoborai wabangina round yeye omukungu oyokoro kujerusha mumanyi otebire na kakitigana nzenda arwe kyerokereje komura aho nyonka muno lyatarangu babatereri bare rogora aba omukungu erinde nyonka na mutebi umete tinkonyora nyonka omukungu mura bo chikokora buya nyonka naye koraiga erinde ekyerokereje kegera nenti tosugumana torete ebintu bibwenere gasito mwana gwanja bo bona ntena I will not let you down. In Parliament, I kill them. Then very well, sir. But that is not the way you do it. Give us the names of all our children who were killed. Then tell us who killed them. Let us have restitutive justice by making sure that the people who killed them are taken to court and prosecuted. Then once you give me those names, now let us sit in Parliament and discuss and negotiate with you how much these families are going to be compensated. Oteba boigobna Oino senato ino
kero President Ruto arosetie committee eri guchikorigereri bari baitetu onyonko sokirerero ogotebanga tari go bigwente gokoru karato ari tanga nikigima umubaro ya bari baitetu toe bari babaitete tumaye konyore inchira yo korigi ngangaki bona togo chiokora gose compensation yego chiokoru don't you think inere inchira yemo gose nkiura ruwa ibirengere bya as just 1 minute iguru speech ya senate speech yo mo senator buyapi ekiarate fast iri swalo tukere ko boli murali ngaki kwa should you kill gyo witero monto constitution yeto ya Kenya ya bete promulgated 2010 ngotebere ngakiro mundu nagwate right yo komenya right to life so before ijo totenga wa compensate rio monto yo tell us who killed them the reason as why they were killed na aba idete justice goseri chikori abwatiru so that even if you compensate people na baba itete kwa yoranga ki at least the law has taken its course goseri chiko liairire getambe krokia yes Mheshimiwa Ogechi Alikonga with Richard because everything Richard speak is right. Kende yonse muskonyonga okwana igokere kyobo maene. Ndoko chako tabe una serikali na ki oyo gasirteiga. Wekatogani komanyana ki onge no gechosira ingigeito gechi ingikiagero itu ekere tu anyorebyo tunakojaga okwana na kitoko kwa nji family yechi. Okay. Inche ingo pongesa mangano Mheshimiwa Onyonga sene tuita kwanire na mangana mayo. Ekere serete de compensate andore ba nyorte amakwa kuikaba twe number executive number abantu barenga bayijetu na ande bamakotwa abantu bayitete ekere ba compensate ko mama to mana na abantu de bayitire ekere mukuru esere kuru umaine tigeta kuna kina abantu betu bale 6 milioni ibe ese milioni yemo abantu bayitete milioni abantu bayitete ngi 6 milioni 10 nabwo aba bayitete tumaya kuja goni kusete na ngwaye gwitete abantu aba korte ama kwaega bayiguro mastaka bande kotini eseri ebugati omokondoye. Okay, thank you. Ndigerelia sa Facebook buchi message iberesa toige kyane chinyenge Benjamin President akuruka man solo au president ni Matiang'i, alafu hapa chini MCA ni Mheshimiwa Benja kurunya Mokenya Sameta Mukwero approve this message 100%. Bine birangere bia MBA muno sana Esther kurua Sameta tanga salimia Yobesha sana, lakini raundi tuko nyuma ya Gen Z. Honorable Benjamin Nyaribo Youth for Change Constansil na Shanghai hawatanga form ni Matiang'i 04 baga watching live kuronya Isamanga Kitutu Masaba constituency pamoja mpaka tamati ndo chenga Obiri home he has not done anything or inconstantial na Shanghai kuronya Bisabo niko ndani kuronya Misarbo basi watching live salimia Yobe Shisabo Kenya ngao congratulations my next MCA Sameta Mukwero Ward oyakoro kunga Eric Magare Onyamweya oyakurunga Saula Valerian agoteranga Ogechi all the way biasana Yobesha kwane kegusi biamono sana Benson Moroga kurwe Nchoro but at Rongo tuned in Basi Central tutaamua vizuri Bonventure mubisa keye Bonventure mubisa kuro umusocho nondi me umuroberio mpaka mwerio ndo chechi ujumbe cheikira haba nene chinyinge sana kurusangoma igo gendera igo abamurabumbi yabare haigetembe niko ndani form ni Matiang'i 2027 nkolere yega elogetemba mjaira sumbungi kurubo basi. I'm happy with those upcoming leaders kurwa bobasi chingati echi ujumbe nanyo limbwata chidaika tate ko baachirichire fair and square ibere litanga nikigima kwana ngochia sabantu babo basi na abantu basameta Mukwerero amangana amenge asidaika ibere no mugusi kwa jumla ngentonta tota ya bantu basa Mukwerero ncha karo kyara nonkuru mba krembu yamono sana kiagara last election they really supported me. I really appreciate no nyentu igeto. I believe ngakiye we will be there to ikororo but being tigatomura yoro time a colleagues babwate scorecard yae at the right time to iche tote yabantu biritolengerete gukora alafu na aka constituency at large ya Bobasi bali bawe kero Mheshimiwa
tigamotenga still years time nabwate miaka 2 financial years yomba no chagete plus nakabwate ori mutu he can still correct ande gari achimeshire na nene mono tigateme kurigereria ndochenga most constituencies injigasene kubekerwa mangana yestima ya last mile obasti ndanyarora. Actually do you know asenari tokorwa konyoranga for example ngwanere singoru esame tomokwero ngurwege tuoge koyani kinyoruge korokubo kemweri kerime ya etome primary stima yanya goiko kuruense tongu kinyorongere estimate ayo ko kuruense tongu. Okay. So let him work on that abantu banyoro mulero so that nebanga nairana usina atairana at least you could have left the legacy ngaki during your mashimi wobiri stenya people were able to be connected abantu banyara to bakunganisha namangana yestima. So finally inte yabantu baitonga chikule chichigo chikocha let us be sober tigatutwale birengel birebia titoligere finances mono because the decision to make as to carry mo na erego chiko to affect him yake tane gocha tigato sopa to chora barai para nyara ko representation ingi ya onya executive para nyara ko implement ya mangana ye pache tire wetu in various assemblies and mpaka nelio botukobu ya kuno MC obo gochiko so. Thank you very much, Mweske Yobesh. My brother Dan. Ninchengo chiko iraniria abantu bana babasi chache. Na batebiri nkino muntu ino umuya na che studio akubakisha uno muntu obasi chache. Egento kiro mushimu wanyiri na chokwana gini nkwana pada ya na kirese point yo muchumbo obiri ningi address. Lakini yokukwana within 2 minutes. 2 minutes. Ngote abantu bana babasi chache. Nimetenga kia ino yogotoleka ya ikire motorio ino nero muroche ga screen rero igo michanderi mukorera nechebe sorted out yonsi ngakingoswa oburai 2027 engo kwanira umuchumbe sino by time igendo kiro mushimo yangi yuri yobesya kwana nintu seitaria sinare cyangara kabiri gachi bitasini yangi bitatoiga stimetanya gutachoro kruense tongwa inanga de mushimo biri chando mushimo wo muri runara mushimo obio wandanyi na agenda machoge akashindwa akalete budget ya almost 400 million akanwa akalete budget ya almost 600 million kiestima into basi aseke yongera ko nyabiuto paka ende paka mubago machoge ende paka paraine onche ko kanyagancha stima teyo kiyogera ke Kongo. Yoso umugambi chiburi no sikistima TNC ringi mbaka moino ngada ngino mushimiwa ayerera ore last mainero abasi ne baraba bagokere na chando mu waziri obi wana ino muntu muya na bo modene mushimiwa to nanja ngora ondetera magenda koretera magendro nko basaba mu gusibwensi ekona simwabeta bono tuwa rodrese ya bono ya gachukwaga Kenya ni sega yo mu gusi ya ukingo Matiang'i aba gusitwensi tutare esabari ya Matiang'i na abantu bane bagetenga eboring session yane singwa gekura abantu bana pass chache na family yane na abatumira maiga because injini cyo murayo ino ogochikoba ninde nimba bwatitega nimba kongetiga nini mbwatirega. Thank you very much Duncan. My brother Ogechi abagusiba minto ndoze simurigereti nambe ya mutumenyo bwanchani no murembe nobamo tokonyora ibinde bitatu gusiye ito yabwene nabasaye bno gechindo musaye igongo basaba mutumie mitandao bia social media tumia ko market ya biashara byaino social media tumia ko kore gento kirikira konye tiga kudura mabara ibande ositiga gutumia social media ngechembe nande onde bwensi okirie miaka 18 go chigoro kaki igongo gusaba Esra yago boniga nekura yawo musayo onde bwensi watekura nali turakonyeke gusiye ito negento kenda abantu bamindo babo basi kurumotondo pakanya byose rugoro ngongo basabira mayabutambe nande ebrengera libirito bwate no mubasi tojobomo nande toigwanane omugusi amubasi onde bwensi ento bwate ebrengera nainu ebiya kuru 2017 goja ndo gaste kona kabera nainu nanda ababasi njetimbo atikende nda tebe wetani obwanjani abantu barwete pass central no seito nande ndonyerengera tibia na kiri turanyare gukora ntokora sobwamo na kiri astu atigirete safari eliye ito bantu pass central nande ntoje tonye cha kirororo njoge kinangare
tinda manyanki ngori gose no MC gose no bochumbe kidia abantu ba mintu morante babo basi na kindaje kimorante bingi jo bochumbe na ngoja kimorante bingi jo MC na ngoja lakini ngori geria se gasi etarakoro onaboni gasi ndoje gasi etarakoro buya na nsemo yo MC abantu ba Central ingaste ko basabira maya finally ntoma magombani kuja se familia umwarimu jari siasi yago oyuraire ali bosansa kewa saprokesen na tumbira magombane na nyora saprokesen ali ngasi ndwete Pastor Wilson Onjeku oyore yango yanuraire na tumbira magombane kuchororo abantu bamintu tigatuna gosabira nabona gokibia mwensi pitiganya saya abaseni abagusi. Thank you very much Muske Ogechi, Muske Duncan, Muske Yobesh asoko nyarachinga kinagocha po igubwinge nchimono nayo mwanchu muligeri kiagala ntali ya kangambache tina nche kangatindi ya iga narore chujumbe chinyinge Abel Manyange kuru basi Central ya matiyange bosi muracha msieto roseri para Nyomenda Road bubasiena chue na bondochi. The show was lit. Tuwasemi wa mange sana getembe yoka Rogers kurusangoma kiumbu na abanda abanga bali mwalikire chujumbe chikuraga chinsainye ne kiunga chinsainye tumirane Jumapili gocha litukubune ligali ya lero chinsabune chigali ya lero asense meria yoko ene kinga amariogi na chibicha chawe kirera senchirerengi yako runga havila kariri oyon mintotush amone bazunera linkwepe rietali ya lakini nono nje make sure ndi master sumotua na nkuru authentic Dennis Ouru tosukatambe. Hazan Mega Wholesalers Asentundende nandini goyire nirebuja nande